Айсберг оодарылганда. Аңгеме. Чыгарманы жазган Зинакан Басаңова. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнис Кыяз. Эжеке, амансызбы? Каердесиз? Жаш жигиттин дүрбөлөңдүү доошу. Негедир үй телефонума чалыптыр. Бүгүн мени телефондон издешкендердин баарынын үнүндө ушундай дүрбөлөң бар эле. Аман эсен экенимди билишкенде тирүү экениме таң калгандар да, кубанып кеткендер да болду. Ооба, алардын бул сезимдери мага түшүнүктүү. Кечетен бери кан төгүлүп, өрттөлүп, каракталып, будуң чаң түшкөн чакан шаарда тирүү каларыбызга өзүмдүн да көзүм жетпей турган. Сабыркоо жана коркунуч үшүмдү алып койгонбу, азырда ким чалганы үнүнөн тааный албадым. Бизде эжеке деп демейде мугалим аялга кайрылат эмеспи? Демек окуучуларымдын бири. Ким элең? Дедим биширкөп. Мен Кайратмын. Сизде англис тили курсунда окуйм го. Сенби? Өзүң амансыңбы? Мен сабак берүүчү англис тилин үйрөнүү курсуна жыл башынан бери келип жаткан айылды куланды эстедим. Ал университеттин көркөм сүрөт факультетинин 2 курсунда окуучу. Үйдөмүн, дедим токто, үнүмдүн калтырагын жутуп. Жаш балага ыйлактамак белем. Сиз жак кандай, тынч элесизби? Кудайга шүгүр. Кайсыл көчөдө жашайсыз? Өзүбүздүкүлөрбү? Биз өзбек маалада жашайбыз. Чыгып кетиңиздер эптеп. Аларга ишенич жок. Азыр чыга албайбыз. Сыртта топтошуп турушат. Көчөнүн башына кабаттап баррикада куруп алышкан. Кайрат көпкө чейин үндөбөй калды. Ал менин туюкта турган оор абалымды элестетип жатабы, же эмне дээрин билбедиби үшкүрүндү. Көз алдыма кара тоорусунан келген бир сырдуу улан тартылды. Негедир сабакта отурганда көп учурда башынан токулма топусун түшүрчү эмес. Бир жолу баш кийимиңди албайсыңбы деген суроома үшүп жатам деп баарыбызды күлдүргөн. Анткени үшүгүдөй суук түшө элек мезгил эле. Ошондой жупунулугуна карабастан сүрөткерлик терең дүйнөсүн сезип, тымызын жан тартып турчумун. Кайратта бул мамилемди баалайбы, жакынсып сүйлөшчү. Өзүң каердесиң? Кантип жатасың? Дедим ага тынчсызданып. Мен да үйдөмүн. Базардын жанындагы көчөдө жашайм. Биз жакта атышуу, ызычуу, БТРлер жүрөт, снайперлер атып жатышат дейт. Үйдө өзүң элеби? Чыкпай отур. Бул жерде досум экөөбүз батирде турчубуз. Ал каникулга чыгып, айылга эртерээк кеткен эле. Өзүң кайерлик болосуң? Каракулжадан. Айылга кетип калайын десем, шаардын чыга беришинде жолду буктурма кылып, аткылап жатышыптыр. Эмне болот эжеке? Окуучумдун бул жанды эзген суроосуна жооп берүү оор эле. Эмне болоруна өзүмдүн да көзүм жетпейт. Бир калаада эзелтен чогуу жашашкан эки эл бир заматта кас болушуп, бири-бирин бычактап атып, өрттөп, кыйнап өлтүргөн, барымтага алган акыр заман түштү. Шаардын жай жашоосу бир түн эле астын үстүн болуп, өрткө чулганып, кан төгүлүп, өлүм кадам сайын туш тараптан акмалап турат. Ажал суук чеңгелин сага каяктан жана кантип матыраарын билбейсиң. Курмандыктар эки тараптан тең болуп жатыптыр. Жаш балдар менен камоодо калган мен тирүү калуудан түңүлүп, өлсөк да жаныбыз кыйналбай өлсө экен деп тилей баштадым. Бирок мугалимдик каадамды жоготкум келген жок. Азыр эң башкысы аман калуу. Өзүңдү сактай бил. Кантип? Окуучумдун суроосуна жооп бере албаганым үчүн өзүмдү мугалим катары биринчи жолу дараметсиз сездим. Чындыгында кантип аман калууга болорун өзүм да билбейм. Коогалаңда басылат. Баары жайына келет. Кайрадан эки эл чогуу жашоону улантабыз, дедим бар күчүмдү жыйып. Кайрат менен сүйлөшүп жатып, терезенин айнегинен жел учурган майда күйүндүлөр абада калгып жүргөнүн көрдүм. Шаар 2 күндөн бери өрттөнөт. Күйүк жыттанган кара түтүндөн тумчуга баштадык. Эшик терезелерди жаап, үйдүн ичиндеги аба менен гана дем алууга мүмкүн эле. Эме, ошондой болот бекен? Деди ал арсарсып. Болот буюрса, дедим мен. Кайрат эртеси дагы кечинде үй телефонума чалды. Билем,
Uyulduk telefonun birdigi tügengen. Şaharda birdik jüktöçü jaylar iştebey turat. Men dagı alys juqdagı dostjarlardan bir gana nerseni birdik salgılaşı dep suranyp jattım. Ejeke, kandaysız, tınçsızdarby? Aman esenbis Kayrat. Özüň kantdyň. Tınçylykby? Bilbeýim eje. Üýden çygalbaýla oturap, göçede jan adam jok. BTR'den atkylap, ar goňuldan snayperler da terip atyp jatşat deşkenden, tereden da garaý albadym. Hem ne bolup jatat özü? Kabaryňyz barby? Men jürek dönüşini ala turgan mişmişlerden aga aýtkym gelgen jok. Surosyny ukmamışga salyp, üýden çykpay otur. Tamak aşyň barby? Kayrat mukaktana düştü. Üýde eç nerse galbay galdy. Nan da jok. Komşularyň barby? Kimdir alar? Bul üýde bütele kwartirantar ýaşaýt. Alar da gaşga oturşat. Men kançalyk kalasam da okuçuma jardam bere albayt elem. Açkaçylyk göýgön biz da tarta baştaganbys. Bazar dükönder kogalaň baştalgan günü jabılıp, ertesile tamak açtyn taňsygy baştaldy. Adegende nan tügendi. Teri bolgandan keyin açkaçylykty jeňe goýyn eken. Koňşulardan garyzga un suradym. Üý bilösi çoň bolgandykdanby tandyrına nan japçu Karamat eje 2 kilodoy un bereýin dedi. Garyzdy beli ala berçi. Bolganyny bölüşüp jep turaly. Karamat ejenin üýüne bary üçin benzin guýulgan jelim idişlerdi, tayak, temir şişlerdi göçöge tizip alıp günü tünü dayar turuşkan erkeklerden janынан ötüge bel bayladım. Alar emnege dayardanyp jatışkanyn bilbeýim. Arasında goroloş goňşum Salim bayda turupdur. Çetke çıga galyp, "Körünmäň" dep şybyraý aýtdy. Negedir korkunçga da üýrene düşet ekensiň. Undan gamyr jurup, oşokundan bışırıp jep, kardybızdy çala toýup kılıp aldamaş bolduk. Kogalaň baştalgan günü geçindele gazda öçürüşken. Su uğlandırılıptır dep dağı ganşar tarady. Buga işener işenbesiňdi bilbeýsiň. Arga jok, towakelde içip jatabız. Bizde oýlagan hiç kim jok. Hökümet adyrynça gozgoloňçulardy basu hareketi menen gana elek. Özüm jaş ballar menen argamdy tappay jatyp, Kayratga kanday jardam bersem dep oýlana başladym. Al jaşagan 2 gawat eski üýü kaýsyl jerde ekenin jakşy bilçümin. Borborduk bazarynyň janynda, çoň göçönün boýunda buzulbay galyp kalgan atam zamandagy üýler köp ele. Çoň kiçine dükönder jyş jaýgaşyp, bazary gaýnagan, awtounalar menen jow adamlarda gymgut, tınç gündöri dele baş aylana turgan aýmak. Uguşma garaganda Topoloňdun çordonu da oşol jer bolup jatat. Birok kançalyk estöge tyrşsam da okuçuma jakyn jerde jaşagan tanyşym jok bolup çykdy. Kayrat 3-nji günü dagı gögümde çaldy. Men anyň sebebini düşündüm. Gögüm adamdyn korku, jalgyzlyk sezimlerini güç ötüp jiberet. Bul jolu anyň önü gyjyrdy çykdy. Hejeke, mınday şymdykty görgen emesmin. Emne boldy Kayrat? Tınçylykpy? Adamlar jyrtgyç eken. Bugün göçöge çykdym. Bizden üýde jaşaşkan ejeler, jaş ballar aşka oturşat. Alarga jeý turgan bir nerse alıp kelip bereýin dep towakeldike salyp göçöge çyksam, bilesizbi, görgön gözüme işenbedim. Göçöde arykta ölükler jatsa, adamlar alarda garap da goýuşpay, dükendördi talaptanyp, maşinelerge jüktep taşyp jatışypdyr. Koýşu? Ha tügül bir-birinden talaşyp, ırıldap, çırıldaşyp, muştaşkanga çeýin barışdy. Alardın yüzüne karasam adam geypi jok eken. Kayrattın bul aytkandaryna men da dal boldum. Bir çete elestet albadım. Kanty bele. Bir günü adamlar, jaş ballar yüzde ölüp, gömülböy talada jatkan müşküldügünde, kaýsyl 2 ayakty pendeler dükendördi talaptan oga, bolor bolbos nerse üçin ırkıraşuga deti bardyken. Men üçin üstüme asman gulap düşkenge teteli. Aru düýnösü bir zamatda aňtar teňter bolgan okuçuma emne dep aýtarymdy da bilbey turdum. Adamlarga jirkenip, jek görgen sözlörüniň bir uçu menin de arıma tiyip jüregime sayıldı. "Pul jaşo" dedim akırı açuwym bilen. Mına saga süret. Tozokdun otu kartinasındagıday süret tart. Şedevr jarat. Tarihi tragediyaga göp bolup jatasyň. Munday tagdyrda ar bir ele süretçige buýra berbeýt. Oba, doşum katı çygyp ketdi. 3 günden beri ölü tirinin ortasında can serek bolup jaşap jatkanybız, jaý turmuş gözden uçkany,
özümdün jana baldarımdın ömürü kılıç mezinde turgany, açkaçylyk, bul tozokton surulup çyguga darametsizdigim üçin kanım kaynap, janım açıp turgan emotsam orgumaday atıldı. Hiç günösüz okuçuma negedir kıykırına söyledim. Jok, dedi Kayrat akırın. Biro keskin doğuş menen. Men emi adamdardy süretke tartkym gelbeyt. Jek görüp kaldym alarda. Adamdy ulu, kudretli kılıp tartkym gelçi. Emi al men üçün al ululuk kıyrap kaldı. Adamdan ötken jırtkyç jok eken. O şentdi da telefondu şak koyup koydu. Iceberg odarıldı, dep oyladım. Kaysıl bir kitaptan okuganym bar. Muz өлkösündögi gigant iceberglerden negizgi tulkusu su aldında katılıp, az gana bölügü su üstünde kalkıp turat eken. Muz toğunun oşol su aldındağı çoң bölügü erigende al odarılat. Bul jönünde jakynda ele Kayratga aytyp bergem. Süretkerler de iceberglerge okşoş, şedevir jaratyş üçün odarlyşı gerek degenim esimde. Birok oşonda okuçumdun aldında kanday sınoo kütüp turgany oýuma da gelbepdir. Kayrat oşol boyda maga telefon çalgan jok. Ekinçi günü da gabar bolbogondan özüm çalsam telefon öçük. Buga adegende aябай tınçym ketdi. Şaharda ölüm dagy ele gadam sayın aňdyp turgany wag ele. Jakyn adamyň 1 saatga gabarsız getse ele oýuňa jamandyky burulat. Okuçumdun amançylygyna gawatyrlanyp jürgenimde SMS aldım. Salamatsız bejeke, men ayıldamyn. Eň sonun, dep bıytykça jönötdüm da oşol boýunça göňülüm andan tynyp, öz başymdyn taşpişine buruldu. Al günдөр da öttü. Jaňjal tınçyp, jaňyrgy basaňdap baratdy. Güzgö jakyn şahardyn jaşoosy akyrındap bolsa da nuwuna düşdi. Sentýabrdyň 1-inde okuny başladyk. Anglis dili kursuna murdagy okuçylarymdyň köbü aman esen gaýtyp gelişkenine gowandym. Eki-üçösü ata-enesi menen başga jaka göçüp getişipdir. Dagy eki kollejdi bütürüp iş görnöşüp, okuganga uwaktlary jok eken. Bir gana Gayratdyn kurska gelbegeninden sebebi belgisiz boldu. Andan beri bir top jyllar öttü. Kayrat menen oşol boýdan görüşken jokbuz. Birok Instagramdagy anın barakçasyna жазılıp, jaşoosuna sırttan göz salıp jürdüm. Eň or gündörde meni eş tutup, korkunuçun, tüňülüsün, ümitün bölüşken okuçumdun çıgarmaçylyk egiliklerine kuwançymyn. Ras, al jaş bolsa da dymagy biýik ele. Atakty süretçi bolup, dünýäni taň galtyrar şedewr tartaryna işençi. Oşonda men okutgamyn dep symykdanasız dese, gülkümdi zorga tyygam. Jyl ötken sayın oşol günde jakyndap gele jatkanyna işençi boldum. Kayrat Instagramdagy populardy blogerlerden biri ele. Anın çıgarmaçylygynyň güýörmandary öte köp eken. Süretçiler üçin arganday eleralyk sınaktarga gatyşyp, bara-bara tanyla başlady. Men üçin gol jetkisi görüngen Şwetsariýa, Fransa, Italiýa saýakty өлkelerde gydyryp jürgenin okup galçy boldum. Al men bilgenden derlik peyzaj janrynda gana işleyt eken. Tartkan kartinalarynda göz uyaltkan akkarly kırgız toolary, jaşyl jaýlawlar, ayıldın tabigaty, turmuşu, jürek kölkül dötken sagynışty oýgotsa, baýrky Italiýa, Ewropanyň ayıl kıştaklaryndagy jaý memregen şalbalar, geňirsigen öröndür, kıştak çetindegi güzgü boýoktor oý-gyýaldy gozgop, göz görelik jerlerge kusalandyrat. Birok bul peyzajlar kançalyk suklanarlyk bolsa da, Kayratdan bir buruluşdy kütüp jürep, kaçandyr bolsa da anın jüregindegi muz erit dep işenem. Anın süretlerinden adamdy, anın bardyk içki karama garşylygyn, ululugun jana majirölügün, mıkaçılygyn jana borukerdigin, süýüsün jana taş jürekdigin sezimtaldyk menen açkan obrazlardy görgüm gelet. Kayrattın baýo dünýesi kandu kagylışda aňtar teňter bolgan. Emi al oşol gümjam bolup talkalangan göz garaşlaryn, sezimlerin kayradan gurup turup, ulu çıgarma jaratat dep kütöm. Angemenin ayağı